quello che possiamo vedere. Quel che la Dolomites nos resta come testimonianza del mattermang della storia geologica tan longe, i rest de fossili de organismes che vivu d'un ambient sun tierra, all'aria, u la che fova planadures unides as detres agajons i seniedes da ruves i lech. Entaur leges via que chovel plantes plutosch differentes d'aquels da sang. Un po' un jeleng valgunes que jemol di del quei sparpagnedes ora, per exemple, la Auracarias que crest al Sud-America o l'Orient Extrem. Veluna de queste plantes nasier uveda coque rests fossi daudei sun queste plates. La plus conosciuta d'anter quelles giattedes tlot de Gardeina je unida la meda Ortiseia, un aur de Ortigei. La si tratta di una conifera primitiva, parenta alla Auracarias, de quelles che udon tlo un bellissimo esempio de rames manche de fruts, de cas caso puts. Son alla fin del tempo del Pern, e la sedimentazione de duc quei materiali che ha origine sun tierra fejora quella unità che pone i geologs a tlamar arenarias o sas da sablon de Gardeina. Il Grödner Sandstein, con si pierres quacenines tan tipicas de cas rayon, ma cangiata de tutta la Dolomitas. Arenaria non è... L'arenaria ne je ni auter qu'un sablon que sa cementificar je uni dur pierre. Il couleur quotidienne je gauja da perte de la composition des sediments, menei i mongenei jou dai porphyres, pierres volcaniques de couleur quotidienne. I C'è la perte tendenza del ad fat che la arrossare un po' deposizione queste è robe. unida a selde d'un ambient chaut i plutosch sud, ce che ha ajuda pro al couleur quotidienne di sediments. Quando le arenarie sono fini ci permettono... Canque l'arenarias je da granel fin, dalles il mesum de conserver chaldiban i rests de la plantes, ni a me la pleches manche la pertes da lang, da trai manche sun si struttura cellulare. Saura pro, dantal dut tlonja ruves i lech, la chova e tires que vivova te quij rayons, si pierdies di sediments fins, tumes, ma compatch. Qui univa pona curii da altri sediments, ainsi que la pierres a pudut se mantenir. I procés que je unich do i que a transformat la mautes i sablons de pierra, tlamei, diagenesa, a fat que casta succession de stratifications da fossi ruvassan quinha naus. La gran compeida de piedias nos diz que tropas sortes de tires vivova de quis ambientes. Per tropiela abinedes de sis quelech extremamente rares, a que la fossilizazione de questa sort de ecosystem sun tierra all'aria e scaldi ria. Man manca temp maranquei a l'ambient vivu mudaments, en quin calia rubar d'augin un ambient de mer. Prova de cas e casta structuras sedimentaires, tlamedes rippelmarks, lascedes del moviment tla ondas sun fonts del mer que fova da sablon e plutosch fliers. Dopo questa prima fase Dalla prima fase de ambient que fova sun tierra, con ruves e de pitli lech, ruva finalmente il mer que pona dominerà per i decennies de milions de anni do. La pierres que abu origine del mer ti ha dat forma a quelles que je in quei condi la Dolomitas. Il mer meranquei rua gradualmente, plan. La tuedes conta d'un prim ambient scaldi da sel, puc sot na fugina dal sel naturela. De fatti,
Già tan una gran quantità de sortes de gips, pierres d'un couleur blanchitsch che sautat l'uedel a contat col couleur quetschenin l'arenarias de Gardeina e Grödner Sandstein. Davia che un tel ambient ne jenia adatta alla vita, ne giatan che il gips de gung fossi, do devant al mer gradualmente for plus sot, in sci contan la pierres corrispondentes i rests di tires che avevu de quel ambient oramai de fin qu'il mer. I prim fossi cangiata i Bellerophon, la Lindornes gastropodes che ti dà l'inuum alla formazione de pierra senteda saura entang la ultima pert del temp del Perm. Castes anacrosa planispirala, les vivova sun fonds del mer nia tan sot de brieda cun d'autra lindornes gastropodes, cun foraminiferes, cun algas i vel lindrona brachiopoda. Questa unions încerce nia dra ricas de sortes testimoniea un ambient de mer puc sot, ciao cun assai energia e a uni moda che va scaldi a una cun la vita de quis organismes aggiudiché della gran compeida de si fossi. Ora de la fauna che vivova sun fonds del mer, fovan cevel organismes che vivova la massa dega, coque quis cephalopods nautiloids. Do la mort tumova si crosa sun fonds del mer i ngengiata scaldi truppes de fossilizei. Lie parents scaldi d'longia i nautilus de aldidanque che i paleontologs clama fossili viventi. Propria jaca itis mea tan scaldi ai antenats de dan plus de 250 milions de anni. Njatan ceresc de pêche, nia truppes a di laurità, ma propi importants. Dan taldut cash exemplaire de Archaeolepidoptus leonardi, giatati anni 50 da Bera Heinrich Moroder de Dos, che ama tussu cash museum de Brieda con d'autri personages conosciuti la Valeda per si dedizione de viers del patrimonio culturel e naturalistic. La se tratta propi d'un pezz eccezionel, a che lie il seul pêche fossil de Gardeina, de quel que il sa conservar il schelet. De plus, il y a la plaques di dents de Bobasatrania, un pêche d'un corp out que maiova de pitli molluscas d'acai profonds del mer e ciucian su per pona e menizia con si series de dents presentes de si gorgia. Entriamo nel Triassico. Ruvon ita del Trias, la prima perioda del Mesozoic, che è l'era della vita mesana, la seida con il Perm, ultima perioda del Paleozoic, è povesta il più importante della storia della vita sulla Terra. La Eunida tratta dan 252 milions de anni, in corrispondenza d'un event catastrofic per quel vel paleontolog dice alla vita mancià de scomparir dal planet Terra. Mortes ora il 90 un 95% della sortes. Belaudut ce che ongu du la vetrines che trattava del Perm sfanta, me puce linies de organismus va inant, il mer je schaldi plus pure de vita, in sci sfanta la unions ricas de la formazione a Bellerophon, barate de zora da puccia sortes che maranchei compeida na gran quantità de individuums. Questa è la situazione che caratterisea la deposizione de la formazione de Werfen,
che 60 saura ten mer con una biodiversità scaldis mendrida. La unions faunisticas je dominedas dai lamelli brancas, tlo udons la conosciuda claraia, un gender con trupa sortas sun na plata con claraia clarai, la sort plus bella e plus sparpaniada ora. Lie clair sun casta autra platas, coc lie trup exemplaires belau dutsch que toca pra la medema sort coc di jan. Casual di que la condition son fonds del mer fova tan da strampries que me una o schal di pucha sortes fova bonas de se adatte alla mancianza de concurrenza da joval il mesum che il vegna as le depopulazions d'ana compeida schal di granda. Ambients in ce puc autramenter d'antrei fova caracterisei da sortes que fova autramenter, que ne pudova nia se adatte a mudaments in ce capitli. La storia in questi primi milioni d'anni Per quis motivs je la storia de quis prim milions de anni del Trias relativamente simple e monotona. Il mer fova for puec sot, lovan fons da mauta, in a biodiversità angeschaldisch mendrida. Clapieres osservons da trai in ce fustias fossiles che desmostra l'esistenza e l'attività de organismes che meranchei ne sa nia conservar. La mauta del fons del mer ai lascia sisanias e sitanas, mancete caso e la differenziazione tan bassa coque mai. dopo questo primo ingresso Doc il fova vruait il prim year del mer tant il temp del Trias, il rayon alpin in orua sauravia e cash comporta erosion. Il resultat je quish conglomerats quatschenins tla region dolomitica tlamei conglomerat de Richthofen. Dovan l'ambient nobel plan taut ite dal mer, nia mela dolomitas, ma tutta la elpes da Ciauch meridionales, un king alla Lombardia. Tlo la dolomitas ons la formazione de contrin, che sa la chassaura o sedimentar, tena planadura de plataforma de carbonat, lergia e uniforma. Lega fova da 1 a 3 metri sota e prei de algas da Ciauch e da giova il carbonat de Ciauch, cantan la fase do la sedimentazione van trasformar de dolomit carbonat de Ciauch e magnesium. Questa gran uniformità merencai fin an cer pont e cash moment je de estrema importanza per la Dolomitas. Per il prim iade tel Trias van il al sede de piarpul doi ambients tel mer che je schaldi differenz dall'auta. I a toi con la plataforma de carbonat ca antaurora un mer schaldi sot. Il mer di atoi je for schaldi flies e la formazions de carbonat que sa sentasaura sedimentar ha dat origine a purons de Ciauch que caracterisea tutta la Dolomitas. D'antri atoi fovel pozzas sotas in ce plus chanch de metri, u lacle se lasciava saura Ciauchas, scuras e ban stratificadas coque quelles de la formazione de Fadom, Buchenstein. Quelles udons, per exemple, sun pizza de seceda. La pozza stan sotas e la mancianza de ossigen sun fonds del mer a lasciar pro la conservazione di rests de vel organism d'anterquisch e pasch. Ma samban il fossil plus conosciu de casta pert, l'itiosaur de Sceda, già dan plus de 50 anni, già pedel parei sun la vata saura al parei dolomitic de la formazione de contrin.
Cloudons dut quel que je ni jata, os de plus sortes i de plus vertebres schaldi de formedes, que tu cova pra un grand tir que fova a manco 5 metri long. Ora che i pes i itiosaur nu dova cleges plus flieses in ce truppe lindornes de mer ammonoides que van a lum plutos suants. La ammonites ie considredes i fossi caracterizzants per tutto il tempo del Trias, vuol di i fossi che nga trova per date la pierres o la che van a lum. L'ultima grande piana di marea del Trias. L'ultim grand heure de mer da Sablon del Trias de la Dolomites, la Dolomia Principela. La perte finale de la storia del Trias je plutos calma que il rayon dolomitic. Manchet tutta la elpes calcarees, meridionales i settentrionales. Un heure de mer da Sablon, da mat l'erc, ci vuol pa cal di. Vuol di que liena de stege d'un mer flies tan grande da no creier. Sota el plu puig metri d'un clima schaldi chaut i tendenzialment sud. La vita sun casta planadura ne forvania saurida a ja che lega fliesa se schaudova i con cash univela plus saleda. La Dolomia Principela il suans strutturas ca se forma da algas brumverdes, la Cyanobacteries, che je danter i organismes vivants i plus vedli qu'un cunasch. La se tratta de pitlavettes de algas plates, paralleles, plus o mancul onduledes, clamedes, stromatolites. La Cyanobacteries ne sa clarament ni a conservar quelque udon je i sediments que je restei piei la pitlavettes da algas. In quei condi se forma la stromatolites me la Bahamas, il Golf Persic, plus inite it la Shark Bay, l'Australia. Per la difficultés ambientales que on nomina, content questa perte que poncha avei na grossezza de 1 kilometer puig de dre fossi i suents concentrei de vel stratifications. El predominea quich mal megalodonts de gran bivalves de quei que el resta suants me il model de dita, vuol di i sediments que ha en pleni l'uet de dita. La crosa meranquei sa de sfat qu'il temp lasciant un uet. Casia suants a ja que la pierra que fova qu'il prim de chauch je unida trasformada de dolomia, vuol di la dolomitificazione che ha fat che la crosa se desfege. La forma de la crosa meranquei resteda, inaus pudon osserver il model extern de la crosa originära. Ora de cash il ban puc de sortes jedna cumpeida schaldi scherza, ma lie probabil che la dolomitizzazione eben ce desdru i rest di mandri organisms. Se la massa delle rocce Nous on uduco che la gran perte de la pierres que fejora la Dolomites sassen tassaura tel Trias, ma si storia sedimentera va inant tel temp del Jura, per pona rover un china mai un chin tel temp de la Creda. Casta pierres plus jaunes fova sambanzanza saura quelles plus vedles, per quel canque dut il rayon a matumang de se auce per via de las burdles orogeneticas que apona forma e crepes, e la pertes plus jaunes states la primes a cuceora del mer e a uni desmacedes e limedes giù dal temp. Il resultat je quel que udonzan, trup del temp del Trias, purc del Jura e schaldi purc del temp de la Creda.
in ce puc il tempo della creda dolomitic è pur un po' estremamente interessant dal punto di ududa paleontologic. A già il contan a Monic scialdi particulares. Tant que il tempo del Trias e del Jura se ha format planispirales schamples, cocaudon de questa vetrina, hai a Monic del tempo della creda formas plus complexes, tlamedes heteromorfes, tipicas in ce chenia exclusives de la creda. Le cordon in ce che la fauna che ven dal piz de Puez e scialdi rera del rest della Talia. E a Monic e scialdi biei se vens ben conservei in ce de gran dimensions, e anche un metro de diameter. Miena che abitava ten mer flies, a già che al do di specialisti ne giudova si morfologia nia a nude sauri, e vivova la massa d'ega, ma longe al fons del mer. Con quis fossi se scluge la storia sedimentera della Dolomites. Il passa pona mo milions de anni, danke dan circa 100 milions de anni, metles man si storia tettonica, vuol dire la trasformazione longa e complicata dal fons del mer in king ai crepes de maruia che udon al didanquei.